Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, rumwara. Sa dino ti papanambakay. Mapanak makikaaruba. Ay nawaw. Sa paam ti agawid amang ano agmalmalam kan tumanin ija tersina ni Nana Bireng, dahi tanto lamanan agchis-chismis ti kuko nyo ijay. Ay nawaw, jak pa ila nakapampanaw, ngam ti panagawid ko man adagos ti bagbagam tumas. Wen ta amang ano di mon tumanin mapanunot ti agawid adagos, Andrea. Wen ka di, agawid ak adagos, danag mon aya tumas, kas kamula tay maaw-awananon iti asawa. Mala, mapana ko. Tigbigat ngam dagita manen manok mo tap aprusam tumas. Ay, kat siyempre mo ta. Apay di mo amo, agbalin to akwarta dagito bakay. Ay nawaw, kaanon to pa'y nga tumas. Kaano dakkelan ti gastos ko kadagita manok. Kanayo nakagumatang iti mais ken vitamins da. Ngam aging gaita, awan pa'y nagsubli a kwarta. Di ka reklamo, bakit? Tanong mga bakto na gitaw. Sikan tumot lang ti adda amay ranod. Ay kaing ka nga roden ipalot Pustaam iti dakkel. Iti kasta, dakkel mo ti abakaw. Makauray ka kade. Saan pa yung mabali na may palot na gitoy? Pasapo lang matrain da pa'y. Iti kasta. Sure ball to, ti panangabak da. Awan latang mo kun tumas. Ingka kitag trabahong. Sigsigurado nga damayawat mo kanyak asweldom. Ngam ti agaywan ka iti manok nga awan met kasiguraduan na. Maabak kanto pailaang. Nakarkarong. Ay nawaw, kasangsangpet mo nga rumwar ka manen, Andrea. Wan, imayak la na nga la iti kwarta pagpuna. Ay nawaw, pagpuunan ko nang bakit? Wan nga rod, apay aya adagulit ka, Tomas. Ay nawaw, papanam ngamin manen aya. Di ka katagluto ko matanay, maluman. Di ka natagari, tamapanak agiskwela. Ay nawaw. Aglisi ka iti dalan ko, Tomas. Di nakmalmalasan na. Ha? Aglisi ka kunak. Tani, ur-urayan da kung dagiti cardmate ko. Si kanton ti agluto iti pangrabyanta. Ay nawaw. Siguradum lang nga danton na luto inton makawidak. Iti kasta, day tanto lamanganan ti aramidak. Nawatam. Ha? Nawatam kunak. Kwa? Awan bakit? Awan. Matungpal tibilin mo, boss, amo. Kumusta nga ay nagiti manok mo, Baraok? Ada ka din mabalay na may laban? Andan atata. Adaya amuyaw, pangilabanan tayo. Ada, Baraok. Ado. Ay nawaw. Sa dinong tata, kan kaanaw, inton Domingo. Aguray ka, Tomas. Masiguradom ka day, train mo't lang itiustaw na itamanok mo. Wanta ta, sigurado. Sure hit day to yan. Kit, very good ang around. Tapno sana masayang ti ipustak, Baraok. Sana masayang tata, 101%. Ay nawaw.
Talaga, nakasigurado ka na, Tomas. Ay, kat siyempre matatata. Awan mintes, sigurado ang mga bakta. Agdubli ti kwartam ko naklangarudan, Tata Pedro. Sige. Masapan to nga raw dinton Domingaw. Dagasin kanton dito'y balayaw. Ariklado, Tata. Di uray pumarbangon tapay. Oh, taya manan. Tayam dita, Andrea. Wala na, adto'y titayak. Sika ngay Malisa, agtaya ka matan Wan ka din nana. O adto'y matitayak. Mala, iwaras mo nga ruden at ibarahana na, nakabaybayag ka mat. Wan nga rod agawa am kit di na biring. Word, makauray kayo kan Tadyak pa'y nasuksok ka na sayaat. Ay na, husto day tan nana, iwaras mo kiday. Ay nawan ay, hiwaras kaon. Oops! Sige, panatam! Oops! Sige! Tiram kita! May sabay! Ayos! Ay na, wow! Nagpigsamot ngagpaiso ti manok mong Tomas! Mga baktan sa ngagpaisaw Shhh! Tagtagari, Tata! Ang mga no masuron na iti kaabay ta apimbos na iti may sa amanok no mangyag dati ibagbagam. Wala niya! Naidayan! Sinugod naman ang ti kalaban na. Ops! Sige! Yun, may salangan! Sige, tiram! Yun! Nangabaktan, Tata! Nangabaktan! Ay nawaw, nagadumat ti kwartam lakay, nangalaam ngay iti dayta. Nangabak ti manok ko bakit? Napanmiin dayo itay kan Tata Pedro. Ay nawaw, kat manungay ti inabak yaw. Dakilmot abakit. Nagbingayan min kan Tata Pedro. Sa bali pa iti nangabakan na iti pustana. Ay nawaw, nan mangtad ka man nga rod. Ato'y bakit ni? Daytoy laang, kurang nagadupay laang deta gum-gum-gumam. Ikang kan tumanen inton maibos. Idulin ko na ito, tapno at dan tumat dukdukutin ta inton maibos ta. Nayunam nga rod tapno masukatan mo't dagiti inggat-gatang ko iti mais ken bitamina dagita amano. Ay nawaw, pakurangan pa lang ayatintad ko. Husto mo't tapno at damat idulin ko. Kwarta tamot lang na ito'y idulin ko laang. Kurang nga rod, nan nayunam pa'y iti 2,000. Ay nawaw. Jaski, agmalmalasaksa. Itayak pa'y amaababak. Diyak mo lamang abakan. Agpada ta amaray. Naibusan ti puunak. Ngamjak mo lamang abakan. Ay nawaw, talaga akas ta ti sugal. Adda oras ti panangabak, adda met oras ti panakaabak. Ala, iwaras mo nga rodon ti barahana na. Ay kaagtaya kayo pa'y Taya! Daytoyin ti tayak nana. Adto'y matitayak. Ala, iwaras mo ti barahana na biring. Okay. Manang Andrea, agtaya ka kaday. Yahoo! Manang Andrea! Anya ti labas idirabi Rowena? 12:18 manang. Ay nawaw, pungkit manan ti numero. Husto kat di ko nakarumar ti 12. No apay mo't atresi pay laang timparis ko Ay sayang. Ay kat agtaya ka manan amanang. Barang mga bakkan. Nan, kita man tabukatil mo, Rowena. Adto'y manang. Ribisa remon. Ano ba si Grabe, Rowena? 12:18 manong. Agtayakan. Tapno mga abak tayo. Agtaya ka mat, lakay. Uwan man. Anyang iti numero. Kursunada ka, ti 14. Tayak man ti 14:28. Isurat mo iti papel mo. Okay, 14:28. Oh, aday ta, naisurat kun manong. Manungay titayam.
500 pesos. 500 pesos. Okay. Sika ngay manang Andrea. Daytoy mati numero, Rowena. 5, 24, 13, 29, 14, 23. Apay nga, di mo pinasurutan ti numero. Bakit? Pasurutam tapno mga bakta adwa. Ay, jakmat kursonada ti 28. Sige, pasurutak man ngagpaysaw. Inayon mo pa'y nga rod ti 1428, Rowena. Tayaak man iti 300 pesos. Ariglado manang Andrea. Sapay ko mata mga bak tayo inton madamdama. Ay, wala. Pangabakan da kami, tanay. Dakkulan tinay tayamay. Ay, nawaw. Nagdakkel ti pangabak ta iti wedding lakay. Wanyarog, bakit? Ano, sa bali at talaga no, agsuswerte ka niya. Nagado ti dumawdawat iti balataw. Wanyaron. Iso nga ipampaminsantan. Ti anya lakay. Ti ag-blowout Ha? Nung amin kwarta ti itagta, malugi tamutan Iso nga agparti talangan. Tasata, iyayab ka iti kalugaran tayo. Total, adumot ti tarakan ta ababoy. Kayat mo asawan, agpas kanta? Pakananta dagiti tao, kasjay? Wain ba kayo? Ay, nawaw, abak mo mutin ate agkapitan no kasta. Ay kauna, nasaysayatan ti kastaan na panunod ko, ngam ti kam amin inday ti kwarta. Pakanon, kan painuman talangan ita, bakit? Ay, katsi ka nga rod, alakay. Ay, awan lata. Naabakak manan. Agpada ta amare. Agmalmalasak ita. Madinsakit dito nagpwistuak ita. Ay kalalaingan nyo ngamin ati mangipataray iti barahayaw. Tapno di kay maabak. Di kay tinag at tinag. Agsasaur kan samit na nabireng. Sasauran da kaming samit. Apay ngay asika akanayon ti mga babak. Winner da. Ay nawaw. Jak ugalay ti agsaor. Babalasan ka. Talaga siguro nga oras met at ipanangabak ko ita. Unay kayo laki din aya. No agsasaorak di awan ko man ti mayat makiayayam kanyak. Sige nga raw, tuloy tay ayam. Oops. Ay dayta. Maudin day ti ataya. No maabak ak pailaang. No bigat tumanang. Tani, rabi magaya mo. Panagaapunan. Uray siyak, maudin day toy. Sa bagay, uray siyak, makaturturog ak metan. Kanabanogan ti ubat ko ang nakatugaw. Nasakit pa yun ti sikat ka. Kayat nan ti mayon nat. Mala, agawa am nga rod na iwaras ti baraha, nana. Matagtakan kami nga agur-uray. Ay, mawunan. Ulit-ulit mo't asok-suksukan. Iwaras mo kay Dane. Umayan. Ay. Sa dino ngay nga tatin ang idulinan ni Tomas iti kwarta. Awan mo't dito'y cabinet nga ayan dagiti badbado me. Awan mo't iti drawer. Naglukong. Nangiduldulinan na ngay nga ta. Amukon. Ang mga no iti ayan ti pandag ti kamami ti nangidulinan na. Oops! Kunakon kat. Daytoy ti wallet apang ikabilan na. Mangkisayak iti pagsugal ko. Loko day di ato mas Ti ko na siguro. Jak mabirukan tinangidulinan na. Ay, agmalmalas tansa, tatapid raw. Wanya raw, Tomas. Nagsasarunumatan ti panakaabak ta. Wanya raw, nagdakkelan ti naipustata.
Parikot ko no kasanok ang masubot, tinaglakwak ka nang itidingwin ka o. Kunak no mga baktan, nga maawan matlata. Mangilakwak samat ka nang iti baboy atarakan me. Wano tayo nuang kulangan, tapno dakdakkan ti paglakwak. Parang makasubot tamatan iti sumaruno apa nang ipalot ta iti manok ka tata. Ay kat, adlakan ka, Tomas. Tulungan na karod ang mangilakaw, tata. Sana balay, ta ikan ka iti porsyentong. Ay nawaw. Laita ka iti kayat ko ken ka, Tomas. Sige, tulungan ka mangidispos iti nuang ken baboy mo. Agyaman nak, tata. Alag pa lang ti kwartang indulin ko iti pandag ti kamami kan ni Andrea. Dahito pa lang ti pustak. Kabayatan asaan mi pa'y analako kan ni Tata Pedro ti baboy kanuang ko. Tsak pa'y naibaga kan ni Andrea amang ilako ak. Ibagag to inton adan mabirukan mi ang bayar. Apay nga? 2,000 lang matan tinabatay. Katno 20 mil na ito. Ay. Naglokon na yung Andrea. Naglaingan na ng birok iti nang itulinak. Kung nagmanlangan na daindulin ka. Awan mo't gayam. Ta ininot na mo't ngayon nalala. Ay. Naglokon na yung babae. Paiman. Oy, Andrea, sa dino tinang ipanamit ti kwartang indulin ka o iti pandag ti kamata, ha? Ay, kuhala kay. Di mo ibaga nga insugal mo amin ti 20 mil? Hoy, Tomas, basit lang ti maisugsugal ko, kumpara iti ipuspustam iti palutanan niya. Adayo adakdakkel ti abak mo ijay. Ay, nawaw. Tada palaganas masumungpat. Idyam nga minon ti makisugsugal. Kanayon kamot lang na maabak. Sayang lang ti kwarta. Ay nawaw, kuturay si kamot ijamot ti makipalpalot. Imbag kanyak taadda pangalalag iti isugal ka o. Si kangay, taktakawam mo't ti kwartak. Oho, ipaabak mo lang. Di nasaysaya atin asyak ti mang ipaabak. Ay nawaw, no diyo pala isardang ti panagsugsugal yo iti tersina ni Nana Biring, i-report kayo karag iti pulis. Oh, di i-report mo. Apay ti ko na mabuti nga. I-report mo tasika mo lang ti may babaeng, Tomas. Ilako kon di may sa anuang kan do ababoy ta bakit? Ay nawaw, anuam ti paglakwam kadagi dyan, Tomas. Dakkel agatad day taan no mailakom. Kat gastusin ta adi ti balay. Naibusmat nga minan ti urnong ta, tainsugal mo may. Ay nawaw, di mo man ipabasol amin kanyak. Tauray si ka, agsugsugal ka mag. Ala, wanan. Basta ilakok ti kunak anwang kan baboy. Ala, makaamu ka lakay. Basta ikanak to iti mapaglakwam Di mo sulsulwag. Uwan ko na nga roden. Danag mo. Ibingayan ka nga ibingayan, bakit? Agtaya kayo pa'y kanyak, sakbay nga irugiyo ti agay-ayam. Ay, anya, ti labas di rabe, ruin na. 1-4 na. Ay, salit kit di deta awiting. May samot. Jak mga abak dita. Puro pungkit. Ay, kat saan mo pa'y siguro agasat ama ng Lisa? Agtaya ka itan barang mga bakkan. 23 man, Rowena. Oh, adto iti tayak. Sanga gasot lang. Okay, 23. Aday ta, naisurat kon manang Andrea. Bingo pa'y lang, ti ayaman tayo ita. Intun malamtaon ti baraha. Ay katun anana, mabalin latamot. Sige, agbinggo tayo pa'y lang nga rod. Ha? Anya day jay? Ay nawaw, adan samot pulis. Ay na. Agarodok kayo nga umunag. Kartangan yaw, aglamang kayaw, tada pulis. Ada ka no pulis, aglamang tayo. Ay, aglamang tayo na. Kartangan nyo.
awanan bain atumas. Pinaypaysunan samot ng tinagipulong kadagiti pulis. Anya ti taltalamiti, Ma'am Dita Andrea. Agkarkararag ka kaday. Ha? Ay, ikwa, uwan mare, ikarkararag ko, asapay ko mata saan da tayo ang makita. Ay, just kikit de. Sigol, itinaawat mi atex. Ada ka no agsusugal dito tersina yun na nabiring. Puno ka di? Ay, awan malt, sir. Kas makita yo malt. Nalinis mo ti sango ti tersena. Awan mo makita yo nga agsugsugal. Amang ano pinaglambang nyo lang itana na. Ay, nawaw. Ay, Awan, sir. Uray birukin nyo ay da. Awan talaga. Promise. Okay nga ron. Amang ano rong info lang tinawat mi. No, bilang dadamadamag yung agsusugal dito i-report yung kumadagos wan. Awan, sir. Sige nga ron na mapan kami. Ay, sus. Sige, sir. Agan-anad kayo. Pimanaw da ka din? Shh! Di ka na tagaray. Urayan tayo ang makaadayuda sa tayo rumwar. Ala, rumwar kayo ditan. Awan dan. Ay, agyaman na kunaklakit din no umunag da itay. Ay, awan nga ro da. Ay, pirmi nervyos ko da kayo. Ay, uray siyak. Asino nga tamat ti awanan bain anang itik sa kadagita apules. Ay na, huwag nga ro da. Mamwakla ang no asino talaga pagsasawa. Hello, Tomas. Apay, sa dino ti ayan mo alubong, itay ka payla ang ururayan. Di ka mula sumangputang. Hello, bakay. Tulungan na ko ba pang-asay? Apay, aya, sa dino nga mintayan mo. Bakay, na-hold up ak. Hinold up na tinaglakwak itinuang kan baboy ta. Wan bakay, nangaduda ng harang kanya. Awanin bakay, intaray ng tinasurong 80,000 ang kwartata. Sa dino abanda tinaka-hold up am lakay. Ibagam ano sa dino, tayawag ko kada kapitan. Itikas na, umay daadagos di tayan mo. Animal ka! Anak ko bakit? Hindi kagsipa ko lang nagsakit. Ulpud ka laklakayan. Kunam hold up ka. Ngam gayam, impaabak mo iti sugal, tinaglakwam itinuang kan baboy. Nagsakit. Bakit? Talaga nga in-report na kami pa'y kadagiti pulis. Imbaglaangan tasaan da kami anatiliwan. Awanan ka iti baeng! Ay, husto mo na bakit? Nagsakit, di bagay kin. Ping-ping ka, ka po iti parang sip-sipat kan, parang sip-sipa ako mo kanya. Dahil natirumban kan ka, mangibabain ka. Na-hold up nga. Na-hold up tarupam. Nakababaing paikit din ka da kapitan. Napanak pa'y nagpakpakasi at tulungan da kadagos. Gayam, agul-ulbud ka la. Anay ka! Anay, ito yung... Anay ko! Abi, nagsipat ka nga ito, Mas! Apay, ti kunam! Siya ka lang tiyam muna tagsipat! Naglablabas kan! Ay, nawaw! Di mo ipabaso lamin kanya ka! Taore si ka, agsugsugal ka mat! No saan ka kumang agsugsugal? Sa anak kumamat na mapan makipalpalaut! No agyan ka lang kumaditi palay, di awan kumatikas ti aparikaut! Ha? No kaya't mong agbalin anasaya at ti pamilya ta, idjamon ti agsugal takas takmat! Naawatam! Iti kaanuman, awan tinasayaat nga itdan ti sugal. Suruan nakapekit di nga agulbud ken agtakaw. Idyan nga ro ti sugal kat ipamaysa ti agtrabaho. Tapno ti biag kat agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.